L-ispiża ta' Projects Malta li taqa' taħt ir-responsabbiltà tal-Prim Ministru Joseph Muscat splodiet bi 3 darbiet. Dan jirriżulta minn tweġiba li tal-Prim Ministru Joseph Muscat għal tweġiba parlamentari tax Shadow Minister tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Claudette Buttigieg li staqsiet lill-Prim Ministru dwar is-Supplementary Financial Estimates għall-2016 fil-kuntest ta' Projects Malta biex jgħid kif is-somma approvata ta' €1,000,000 żdiedet b'2 miljuni biex in-nefqa totali laħqet is-somma ta' 3 miljuni, aktar minn 3 darbiet mis-somma approvata fil-Budget 2016. Istaqsit ukoll il-Prim Ministru jgħid fiex marret din in-nefqa, liema huma dawn il-professional services jekk din in-nefqa addizzjonali saritx wara ħruġ ta' tenders jew sejħiet pubbliċi oħra jew jekk saritx permezz ta' direct orders. Il-Prim Ministru wieġeb li infurmat minn Projects Malta li s-somma approvata telet b'1.9 miljun euro u mhux b'2 miljun euro. Il-Prim Ministru qal li l-ammont allokat kienu meħtieġa biex Projects Malta tilħaq l-objettivi tagħha li jirriflettu n-numru dejjem jiżdied ta' proġetti ambizzjużi li l-Gvern qed jaħdem biex jimplementa sabiex ikompli tejjeb il-ħajja tan-nies. Minn dawn it-3 miljun euro sostna l-Prim Ministru, Projects Malta għaddiet subvention ta' 590,000 euro lil 3 entitajiet li jaqgħu taħta, skont ftehimiet li huma Trade Malta, Yachting Malta u l-Imrieħel Foundation. Il-Prim Ministru qal li ntużaw 1.6 miljun euro għal servizzi legali ta' project management, perizja u oħrajn, brabta mal-proġetti li ġew delegati lilha sabiex jiġu implementati.